Kini kidai ki riu rang ba, lani ki nong mi kamat pat ba, ki ba bit ban shimti ka kam CM na ki seng riu lom. Lada kalat kapli hakanu kanu kapor. Tongin ya pai kandiat syapang jongke. Uba Paul lengdo udai UMDC bamenta najayaw constituency. Bat udai ro UMLA barim jongka West Shillong constituency. Bat ulong ru hakajug apor executive member hapok ki HADC. Hapok ka jingalam jong ba titos khan. Hakisnem ki baladeb ba Paul lengdo udai uway na kinong mikmat ubat tebet. Bat ulong ru uway na ki menteri sorkar haki sorkar ki balalay. Ba Paul lengdo udai menta working president jong ke UDP. Bat ubannya aireng hakan ke election arpulai na ketiket jong ke UDP na West Shillong constituency. Persya yau ba Mohinro Rapsang. Bat ikiway par ki kertong. Ba Paul lengdo udai uway na kinongelam jong ke samla puli hakisnem ke baldem. Uba cirhem ya kekam. Bat uba larung pat cakap jeli jong kesan partai. Pan ai ke jing cakri ke bakham bahai ke ba. Ulong ro uway na kinong yalam ubala experience bat don ke jing nang jing start. Bat ubat tebit haga keren ke khana. Dr. Jamie Mautho udai General Secretary jong ke UDP. Ulong ro uway na kinong mikmat hakisnem ke baladeb na nong temai constituency. Henry ubala cha remno. How about Charles Pengro? House nem arja khatpa. Hak jinglong MLA jongu Dr. Jamno Mautho hakis nem ke baladem. Ulong way na kini batbit ban keren hapo assembly. Bat ubalara shibon ki mat ki jura jong ka jaj ban riu bat jong ka constituency. Hakani ke kenti ke bamenta uba Jamno unsa yakun biang ikeni ke election arplai na ketiket jong ke UDP na nong temai constituency percaya ba Charles Pengro bat ikiway pat ki kortong. Uba medba lengdo udai UMLA jong kamairang constituency lalai sien kenti bat ulong ru hakajuk kapor u presiden jong ke UDP. Kaseng UDP hakisnem ki baladeb kajudon benta haki sorkar Sunrop bat house nam arajar khatlai kaseng UDP kalasyong hakaling persya. Bat house nam arajar khatpra ka UDP kalaya Sunrop bat ka NPP bat kiway pat ki party kapakila ay kerteng ka sorkar MDA. Hakapor bat thaw ya ka sorkar MDA uba medba lengdo udai uway na ki menteri sorkar pok ka jingalam jong ukon rot ki sangma. Bat hadin ke jing klat no jong Dr. Don Kuparoy uba medba ula shimti ya kakam speaker hapo jing dorbar thaw ain ke jella. Hagis nem ki baladeb hakapor baka UDP ka syong hakling persya ba medba lengdo udai uway na ki nong mi kmat pai ba ubat tebit ban keren hapo assembly bat balara shibun kimat ki jura jong ka constituency bat jong ka jaj ban riuhi barok kawai. Hakani ke kenti ke babenta uba medba unsaya aireng biang na mairang constituency persya ikiway pat ki kertong. Bat ke UDP kala penying sao pion riungut ki kertong hak khasi jantia bat garo. Bat ke kemi lenti banyo yalam ya ke sorkar how news nem arjar arpulai. Uba Arden Miller basayang maj udai UMLA barim jongkan nongkrem constituency laar samay kanti. Ulong ru hakajuk kapor u presiden jong kaseng sain partai ke badang temai ka Voice of the People Party. Uba Arden Miller basayang maj hakisnem ke baladeb udai uway na kinongelam jong ka imlang salang. Bat ubala rung pat caka jeli jong ka sain partai pan ai ka jing cakri ka bakham ha yaki pai ba. Uba Arden Miller basaya moj ulalong teng u CEM po ki HADC.
Henry ubala cha penyer cuki no hakatu kapor. Udai uway na kinong ilam ubat tibit ban kren lah ying dorbar district council lani hapo ying dorbar thawaan jong kajala. Udai uway na kirang ba ubat tibit panyasaj ke jinge jong kari bat kejaj ban riu. Balawan ra sibun kimat kijura pan penmentoy ya kajala. Kari bat kejaj ban riu kapai kamat paha syau ba arden hakani kekenti ke bamenta. Pat uba arden unsai kun biang ikini ke election anong krem konstituensi kumbu kertong jong ke VPP. Ke VPP ke lapen yeng kat nyungut ki kandidat bat ke kermen banjob habun ki konstituensi. Kini kide ginong elam lani kinong mikmat pajba ki babit ban shimti ya kam CM na pleng ki seng riulong